I dalje u vodstvu 2 veslača Crvene zvezde, Lazar Lazović i Miloš Milićević. Na trećoj poziciji i dalje veslač Smedereva Marko Ristić. Pred poslednjih 500 metara i dalje Lazar Lazović iz Crvene zvezde vodi u ovoj trci grupu 6 za juniore sa prosekom 1.34.1. Na drugoj poziciji je turski kolega Miloš Milićević sa prosekom 1.34.9. Na trećoj poziciji sada iz veslačkog kluba Partizan Ilija Marković sa prosekom 1.36.2. Grupu 6 Lazar Lazović ovdje završava prvi i najvjerovatniji upravo tako vremenu 6.16.4. Drugi Miloš Milićević u vremenu 6.25. Treći Ilija Marković iz Partizana 6.22.6. Hopan Milićević iz Prahičara četvrti 6.25.